Jihadhari na ibada ya sanamu. Ibada ya sanamu katika nyakati hizi ambazo tunaishi sio zile ibada za kwenda kuabudu miti au kwenda kuinamia sanamu ya mtu fulani, labda sanamu ya mtakatifu fulani, labda Mariamu au sanamu ya mtu mwingine. Ibada ya sanamu katika nyakati hizi ni chochote kile ambacho mtu anakipa nafasi ya kwanza ndani ya moyo wake. Manake kile chochote ambacho unakipa nafasi au kinachukua nafasi ya Mungu ndani ya moyo wako, kila ambacho kinashikamana sana ndani ya moyo wako, ndio ibada ya sanamu katika nyakati hizi ambazo tunaishi. Kwa hiyo chochote kile ambacho unakiona kwamba ndani ya moyo wako umekiweka, manake umekitanguliza, kimeshikamana ndani ya moyo wako kiasi kwamba huwezi wakati mwingine unaweza kairisha kufanya jambo lolote la kimungu kwa sababu ya hicho kitu kinakuwa ni sanamu mbele za Mungu. Kwa hiyo angalia nini ambacho umekiweka ndani ya moyo wako, nini ambacho kimeshikamana sana ndani ya moyo wako. Je, neno la Mungu limeshikamana ndani ya moyo wako au ni mali ulizo nazo? Kama una mali ambazo zimeshikamana ndani ya moyo wako kiasi kwamba ndo unapata furaha kupitia mali hizo, unapata furaha kupitia mali hizo kiasi kwamba zikipotea unaweza kuhuzunika, unaweza ukashindwa ukanena hata maneno magumu mbele za Mungu kwa sababu ya kupotea kwa mali hiyo. Hiyo mali inakuwa ni sanamu, inakuwa ni ibada ya sanamu. Kwa hiyo angalia nini ambacho umekiweka ndani ya moyo wako. Chochote kile ambacho umekiweka au umekishikamanisha ndani ya moyo wako kinakuwa ni ibada ya sanamu. Ukiangalia yule mtu ambaye alimfuata Bwana Yesu akataka kupata uzima, lakini Bwana Yesu alivyomtazama akamwambia kwamba akauze mali alizokuwa nazo. Kwa sababu gani? Sio kwamba zile Bwana Yesu alikuwa anataka yule mtu awe maskini. Ni kwa sababu zile mali zilikuwa ni sanamu kwa yule mtu. Maana yake ni kwamba zilikuwa zimeshikamana ndani ya moyo wake sana. Kwa hiyo inabidi aweze auze mali zote. Kwa hiyo maana yake mali yote ambayo inashikamana ndani ya moyo wako, fedha, kila kitu ambacho unashikamana ndani ya moyo wako, kiasi kwamba pasipo hizo vitu uwezo kaishi, uwezo kawa na amani, uwezo kafurahi, ukawa na furaha kwa Mungu. Maana yake hizo vitu vyote inakuwa ni sanamu. Hata angalia nini ambacho umekiweka, angalia nini ambao unakitanguliza. Heshima yako, unajionyesha, chochote kile ambacho unacho unajionyesha kwa watu wakuone, hicho kitu kinakuwa ni sanamu, inakuwa ni ibada ya sanamu. Kwa hiyo angalia ni nini, unakuwa una mke au una mume, lakini mume wako anaweza kawa sanamu. Maana yake ni kwamba una mke, lakini mke anaweza kukuacha au anaweza kawa mbali, lakini ukawa na mawazo kiasi kwamba ukawa una amani, ukashindwa hata kufanya ibada kwa sababu unamwaza huyo mke wako au unamwaza huyo mume wako. Tayari huyo mume wako au mke wako ni ibada ya sanamu. Hiyo ni ibada ya sanamu. Kwa hiyo chochote kile ambacho kinashikamana ndani ya moyo wako ni ibada ya sanamu. Kwa hiyo angalia umeshikamanisha nini ndani ya moyo wako. Elimu yako inaweza kawa sanamu. Angalia umeshikamanisha nini ambacho unakipa kipaumbele. Ni furaha gani sana nini ambacho unakifurahia sana? Shangwe yako iko wapi? Kila ambacho unakipelekea moyo wako unaenda kufurahi au kuburudika katika hicho kitu kinakuwa sanamu. Unaenda kutazama tamthilia, unalala, unakesha usiku, unaangalia, unafuatilia magemu, unafuatilia mipira, moyo wako upo huko. Hizo vitu vyote vinakuwa ni sanamu. Hizo ni sanamu, ni ibada ya sanamu katika nyakati hizi. Lakini pia Biblia inasema kwamba mawazo mabaya kutamani pia ni ibada ya sanamu. Naomba nikusomee neno la Mungu. Nasema kitabu cha Wakolosai sura ya 3, nisome kuanzia mstari wa 5. Basi vificheni viungo vyenu vilivyo katika nchi, uasherati, uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya na kutamani ndio ibada ya sanamu. Kwa hiyo pia mawazo mabaya, unawaza nini? Kila wakati unawaza usinzi, uasherati, kila wakati unawazia watu mabaya, hiyo ni ibada ya sanamu. Tamaa, kutamani, unatamani uonekane, ujionyeshe, unavaa nguo ili uonekane au unafanya kitu ili uonekane, unatamani kuonekana mtu fulani. Umeweka mapambo katika mwili wako kwa sababu gani? Kwa nini umeweka mapambo hayo? Kwa nini umeweka hereni? Kwa nini umepaka lipstick, umejipamba? Kwa nini umefanya hivyo? Kwa sababu unatamani. Umetamani ndani ya moyo wako, ukataka uonekane nje na watu fulani. Maana yake hiyo ni ibada ya sanamu mbele za Mungu. Hiyo ni ibada ya sanamu mbele za Mungu. Na neno la Mungu nasema katika kitabu cha Ufunuo, neno la Mungu nasema kitabu cha Ufunuo sura 21 kwamba waabudu sanamu
Waabudu sanamu hawezi kuirithi katika ufalme wa Mungu. Ufunuo sura 21 mstari wa 8. Bali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wasinzi na wachawi na hao waabudu sanamu na waongo wote, sehemu yao ni katika ile ziwa la kondo moto na kiberiti. Kwa hiyo waabudu sanamu wapo katika kundi la kwenda kuingia katika ziwa la moto. Kwa hiyo jihadhari na ibada ya sanamu. Kama umeokoka kweli, umemwamini Yesu Kristo, mtangulize Yesu ndani ya moyo wako, mtangulize Mungu ndani ya moyo wako. Kila kitu unachokifanya, angalia moyo